لێکۆلێنەر و کۆلێنەرê şûnwarî Hormuz Restam yekem kes bû gobal kişande ser girê Leylan. Ew jî birêya gera xwe ya ji bajarê nênewa ber bi nisebînê ve. Hormuz Restam dibêje got di 21 gulana 1878 de li gundê Dugirê Sekinî niha dikeve Rojavayê Tirbespiyê. Bala xwe da deşta berfireh li başûr. Di wê kêliyê de girekî mezin û sûrkirî bala wî kişand. Dema golinavê gir pirsî, jê re hata gotin ku ew girê Leylan e yan jî girê Leylên e, weke ku Kurd bi devoka li wê herêmê binav dikin. Paşê lêkolêner û kolênerê şûnwarî Max van Oppenheim rêya xwe bi vî cihê xist û diyar kir ku ev cih vedgere serdema Aşûrî û dibe gokevintir beşî. Her wiha lêkolênerê şûnwarî Emil Forer di pirtûka xwe de ya derbarê kantonên Şahînşahiya Aşûrî di sala 1920 de girê Leylanê destnîşan kiriye. Lêkolênerê Fransî jî Pierre Podabart derbarê lêkolîneka xwe de di payîza 1927 de li herêma Cizîrê pêşinyar kirbû ku girê Leylan dibe ku baregeheke leşkerî ya romanî be. Van agahiyan çavê lêkolênerê Emerîkî Harvey Wise li ser girê Leylan vekir. Ew jî dema ku çû Cizîrê û li bajarê bi navê Şûbet Enlîl yê kevnar, got di belgeyên mîxî yên kevin de dihat naskirin digeriya. Birêya gelek lêkolînan Harvey Wise pêşbîn dikir ku ev bajar li girê Leylan be. Lewra şandeyeka şûnwarî ji zanîngeha Yale ya Emerîkî amade kir. Rêdana kolandina di girê Leylan de wergirt û berê xwe da gir. Kolandin û lêgerîna digir de ji sala 1978 de dest pê kir û di sala 2008 de bi dawî bû. Girê Leylan 3 kîlometreyan li başûr Rojhilatê bajarê Qamişlo ye û 9 kîlometreyan li başûrê Tirbespiyê ye. Rûbera gir derdora 9 hektarî ye. Parçeyê wê yê jor 15 hektar e. Li hawîrdorê gir jî herêmeke bi qasî 75 hektaran heye. Bilindbûna gir ji erdê ji 5 ta 15 metreyan e û herêm bi sûrekî şûnwarî bi dirêjiyahiya 3.7 kîlometr dorpêç kiriye. Di sala 1978 de nexşeyeke topografîk ji deverê re hata amadekirin û lêgerîneke seresere ya giştî ji fexarên li ser gir re hat çêkirin. Di sala 1979 de di çar beşên di parçeyê Bakurî de ji herêma Jorîn a Akropol a gir de dest bi kar hate kirin. Her wiha di koncaleke taqiyê de di milê Bakurê Rojavayî ji gir de ji jor ber bi jêr ve hat çêkirin. Ew jî ji bo vedîtina xaka resen a gir. Kobreya wê rêzedîroka şaristanî ya digir de tê naskirin. Di sala 1908 de xebat di vê koncalê de û di beşne din ên kevin de dewam kirin û pêşre di beşne din ji gir de xebatên lêgerîn û kolandinê hatin destpêkirin. Birêya gelek vedîtinan, nemaze fexaran hat xuyakirin gobser gir ve ev şaristanî derbas bûne. Şaristaniya Helef hezara şeşemîn beryazayînê. Şaristaniya Ubêd navbera 4600 ta 3700 beryazayînê. Şaristaniya Orok 3700 ta 3000 beryazayînê. Şaristaniya Nînewa ya Pêncemîn ji 3000 ta 2500 beryazayînê. Ew jî hemdema serdema berbanga dundeya yekemîn û duyemîn e. Şaristaniya Akadî ji 2300 ta 2200 beryazayînê. Şaristaniya Xûrî derbarê hezara duyemîn beryazayînê û belavbûna fexarê ku gelekî nûnwertiya şaristaniya Xaburê dike. Balkêşek û cûreyekî ji fexaran mîna fexarê Nînewa ya Pêncemîn hat naskirin. Lê ev cûre xwecihî bû û navê fexarên Leylan lê hate kirin. Dîroka vî cûreyî vedgere navbera 3000 ta 1700 beryazayînê. Şandeya şûnwarî piştîgelek çaxên lêgerînê li girê Leylan asta lêkolînên xwe bilindtir kir û pirsgirêkên şûnwarî yên nezelal li herêmê vekolîn kirin. Nemazeyên ekonomîk ji bo wê jî çar deverên şûnwarî yên li ser newala Sibla destnîşan kirin û koncaleka taqiyê di wan de koland. Ew jî girê Bakir li bakurê gundê Dugirê ku şûnwarê serdema Helefê tê de hatin dîtin, girê Nesranê 7 kîlometr bakurê girê Leylan ku şûnwarên serdema Orok tê de bûn û gurê Nesranê di do li başûrê girê Nesranê ku şûnwarên serdema Ubeyd tê de hatin dîtin.
لگوری وان ودیتن و وکولینان هاروی وویس پیشبینی نو ین جبو پیشکتن و ریزدیروکا هرمه دیار کرن. به تایبت ده هرما بناوی سیگوشه خابوره جی پیواجویا 2009 تا 2600 بریازایینه. هاروی وویس خواسپارت ناوی سوبر به شیوه سومری، گونیزی ناوی سوپارتو به شیوه اکادیه. اف ناوی کون جهازارا سیمین بریازایینه لهمولاتین خوری لباکور مزوبوتامیای دهات کرن. جوره ویجی وهانه. سردما حلب جی پیواجویا 5500 تا 5000 بریازایینه. قوناغا لیلان 6 آوبی جی پیواجویا 5000 تا 4100 بریازایینه. همدمیا سردما عبید. قوناغا لیلان 5 جی پیواجویا 4100 تا 3300 بریازایینه. همدمیا سردما اوروکا زویین. قوناغا لیلان 4 ناوبرا پیواجوین 3300 تا 3000 بریازایینه. همدمیا سردما اوروکا درنگ. قوناغا لیلان 3A ناوبرا پیواجوین 3000 تا 2900 بریازایینه. اوجی قوناغا هلوشاندنیه. قوناغا لیلان 3BC ناوبرا پیواجوین 10900 تا 2600 بریازایینه. همدمیا شارستانیا نینوایا پنجمین. قوناغا لیلان 3D دی پیواجویا 2600 تا 2400 بریازایینه. ناو پیواجویا سوبر 1A وقت تیگه لحاد کرن. قوناغا لیلان 2A دی پیواجویا 2400 تا 2300 بریازایینه. ناو پیواجویا سوبر 2A وقت تیگه لحاد کرن. قوناغا لیلان 2B دی پیواجویا 2300 تا 2200 بریازایینه. ناو پیواجویا سوبر 3A وقت تیگه لحاد کرن. جه 2200 تا 1900 بریازایینه. ناو پیواجویا سوبر 4A وقت تیگه لحاد کرن. قوناغا لیلان 1 آنگو وقت ناس کرن. قوناغا جنوبگران اشتجهبونه لسوپارتو او جی دی پیواجویا 1900 تا 1725 بریازایینه. همدمیا قوناغا فخار خابور و سردما آشوریا گوناره. هروها هاروی وویس قوناغین پیشکتن ین لحرمه بدست خستن. لگوری وی شینی لگره لیلان ده در دورا سالا 2600 بریازایینه ده هبون و دروبرکه بقاسی 100 هکتاری ده ناوبرا سالن 2600 تا 2200 بریازایینه دمان. لحرمه سه ناوند منگهین ین دستهلاداری هبون. گره موزان، گره براک و گره لیلان. جمع جغجق سینورن گره موزان و گره لیلان وطقطاندن. و در دورا سالا 2200 بریازایینه گره لیلان ناوندک گرینگ بو. نشتجهبون لیپر بو. نمازه ناوبرا سور و چم دبش باشور جدوره ده. افجی همدمیا پیواجویا سروریا پادشاهی اکادی لنیو باشور موزوبوتامیایه. لگوری هاروی وویس اف پادشاهی جبر صدما گوهرتنک دجوار و جنشکا و یا اتمسفیر روخیا. د دربار کولاندن و لیکولینن گوت هر چار بشن جپرچه باکور جهر ماجورین لگر و د کنجالا طاقیه ده گلک فخارن خابوری هاتن ودیتن. اف فخار جی پدی رنگن جدابون. نمازه رش، سور و قحویی. لسر وان نقشن هنری وکین هندسی، سیگوشه و خطی هبون. ماکسمال وان اف فخار لگرن لدشتا خابور دیتن. لورا پیوگره دا. لیوی داوی هات خویا کرن گو اف فخار لگلک هرم روچلاتا کون هاتبو بلاف کرن. دیرو کافی فخاری لگره لیلان ودگره ناوبرا 1900 تا 1700 بریازایینه. دوجه درن آواهی سازی جی هاتن ودیتن. یا یکم مینا پرستگاها کوشمشی عدد لباجار آشور آوا کربو. هر وها مینا پرستگاها گولگر رماح هاتبو ودیتن بو. اف پرستگاه جپیشی خواه لمل باکور بستونن ورپیچایی ین جحری هاتبو نقش کرن. بنگاه ویجی مینا قرم دارا خورمانه. جبو ویجی ناو پرستگاه ستونن ورپیچایی لحاته کرن. جدرا آواهی سازی یا دویم آواهی که لباشور پرستگاه بو. دیاره گوشدو بشین رخ هف پیکته. اف آواهی دروین وی هبون. یک باکوری بدرجاهی 25 متریان بستون جحری نقشکری مینایا بوری لهنکی بچوکتر بو. لیدن باشوری بو. بدرجاهی 9 متریان بو. او جی بکل من حری ستونی هاتبو نقشکرن. لباش فان ستونان دکه یک جحری و برفره هبو.
اف آواهی خودی بیست اودیان بو. پشتی گوشانده خباتن خواه دوی بشه گرده برفره کرن تکس کر که هرما هر دو پرستگاهان خودی روبرکه برفره او جی لرخ ودیتنا بنگهن آواهی کنو لباشور ده تخمین کرن که به هر دو پرستگاه نابوری و گریدایی با یان جی پارچه یک جی پرستگاه باشوری با به وی یکی دیار دبا که پرستگاه باکوری یا خودیستونین ورپیچایی یک جکوونترین میناکن پرستگهن خودی درگهن ملکیش یم بناوه لونگ رومه هر وها گرسترین پرستگهن هزار دویمین بریازایین با مینا پرستگاه آشور ته پیشبین کرن که آواکرن آوه پرستگه ده سردما پادشاه آموری شمشی ادو ده پیک هات با. ده پارچای روشهلاتی جه را گرده بشکی مزن هات کولاندن ناوه اپریشن 3 لی هات کرن. بسرپرشتی پیتر اکرانس تیمکی شونواری جزانینگاه امستردام هولندی و برنگکی سربخواه دیده کار کرن. برای کولاندن گیهان خاکارسن هروا 7 قوناغ نشته جهبونه یه نوبر 2500 تا 1700 بریازایین هاتن و دیتن و گلک فخارن خابور و لیلان هاتن دیتن. اف جی نیشانا برفرهی نشته جهبونا لگره لیلان درباره وی پیواجوی دبو. آواهی کمزن گوژه 25 اودیان پیک دهات هات دیتن. اف آواهی خودی دیوارن استور 4 قات بو. ده هندر اودیان ده جر و آمان فخاری مینا فخارن خابور هاتن دیتن. هر وها ارشیوک جنویسن میخی و هجمار کمزن جه چاپن مهرن استونی هاتن دیتن. اف همو و دیتن نیشان دکن که اف آواهی ده 100 سال 18 ده آواهی که ریوبرتیه بو که همدمی قوناغا لیلان یکه. لیوه داویه و پشتی خباتن برفره این کولاندن و لگرینه هات خویا کرن که اف آواهی نتنه آواهی که ریوبرتیه یه لیبله کوشک که شاهین شاهیه یه. برای نویس و آرشیفان هات خویا کرن که اف کوشک ودگره پادشاه شمشی اد دو. به دوربونا 9 کیلومتری جگر او پارچه بسور باشر و لگوشه باکو روشهلات چدوره کولاندن و لگرین جعالی شونورناس جیلشتاین و پیک هات. ناوه اپریشن 4 لی هات کرن. لوی دوره پارچه سور که دیروکاوی ودگر قوناغا داوی جدیروکا دوره 1900 تا 1700 بریازایین هات ودیتن. لرخ سور گورستانه که جه 4 گوران پیک دهات هات ودیتن. دوان گوران ده قرقوده سه زلام و زاروکا کی هبون. هر وها کومک جار آمان و سینیکن فخاری هبون. دو گوشه روشهلات باشور جسور ده لیکولین و کولاندن پیک هاتن. ده انجام ده گلک برماهین شونواری گوودگرن 1300 بریازایین و حتا هلوشینا باشیر هاتن و دیتن. هر وها ده بشکیدن لمل باکو روش آواج باجار جورین دشی کولاندن پیک هات. ناوه اپریشن 1 لی هاته کرن. آرمان جیجی ناسکرنا پیشکتنین ده آواهی نشته جهبونه ده چه ببون بو. او جی دربار 1300 بریازایین و بریاوی جی. جبو ناسکرنا شیوه نشته جهبونا لدوره ده دربار 1300 بریازایین و ده سپیکا باجاربون و آوابونا دولت لدوره ده ده سال 1989 ده کولاندن و لگرینا لشونوار قوناغا نینوایا پنجمین جه 3000 تا 2600 بریازایین و قوناغا لیلان سه نیوا دویم جه 1300 بریازایین پیک هات و خبات دو بشان ده هات دست پیکرن. اوشی اون بشک دو گوشه باشور روشهلات باجار جیرین لور کولانکه گودو کوم نشته جهبون جهوت قطینه هات دیتن. اف کوم جمالنه گوش اوده که یانجی بیتر پیک دهاتن پیک دهات. هات خویا کرن گوودگره قوناغا لیلان سه و جیان لور حتا سال 2100 بریازایین دوام کریه. بشک دو گوشه باکور روش آبای باجار جورین هات خویا کرن گوودگره قوناغا لیلان سه دی. لور انبارن کو پارچه یک آواهی که ریوبرتی بون
آنجی کوشکه کو کارو بارن شینین باجار جیرین بره بدبر هاتن دیتن. ده هندر وانده هشته چاپن مهرن ستونی هاتن دیتن. ده سالا 1991 ده ده بشننو جگرده لگرین و کلاندن پیک هاتن. اوشی اون. بشا گوشه باشور روش آوای باجار جیرین آکو گرک جه ناوندا بازرگانیه به یا بناوه کارون. هات خویا کرن گوودگره پیواجویا ناورا 2600 تا 2100 بریا زاینه. هر وها هات خویا کرن کو پشتی نشته جهبون لی پرکیم بو ده سالا 1728 بریا زاینه ده و پشتی کو باجار هلوشیا جارک دن نشته جهبون لی وگریا. او جی حتا بلافبونا نمونه فخار خوری و یم بناوه فخار نوزی لهرم تین ناس کرن. بشک جکویا باکور روشهلات باجار جیرین. اف بش ندوری گوشکا روشهلاتی یا کلور هات ودیتن بو. ودیتن فخاری و آواهی سازی ینته ده ددان خویا کرن که او ودگره قوناغا لیلان سسیدی و نشته جهبونا لی حتا قوناغا لیلان یک و لیلان دو بی بردوام کریه. هروها آواهی که جقوناغا لیلان یک جه 1900 تا 1728 بریا زاینه هات ودیتن. اف آواهی 12 اودهیم بچوک خودی دیوارن دوقات و سیقات گوش کلپیچان هاتبون چکرن جبلی دو دیوارن مزن اوده 10 و اوده 11 بدحواندن. دنافبرا وانده دو قادن روش آوا و روشهلات هبون. لسر زمین اوده جمار 12 بنگه که هیکان و کورکی کتانه و جرک انبار کرنه مزن و 4 جرن بچوک و ارشیف کنو جنویسین میخی ده هندر وانده هاتن دیتن. بشک بچوک روبراوی 25 متره چارگوشه لملی باکور روش آوای باجار جیرین شونا نشته جهبونا گوودگره قوناغین 1003 و 1002 بریا زاینه هات بدیتن. هر وها بلافبونا برماهین چیننج خوالیه جی هاتن دیتن. بشک بچوک لهرما سور پاشیر ارمان جه ناسکرنا شیوه سور دربار 1003 بریا زاینه. جبرکو هات خویا کرن کو اف سور با آوای کی پر بهیز و پسپور و بسه دیوارن هفسنگ هاتی آوا کرن. کولاندن و لگری ناوی داویه ده سالا 1993 ده دست پیکرن او جی لبشانو یا لگوشه یا باکو روش آوای باجار جورین بو. روبرا کولاندن 1200 متر بو. هات خویا کرن کوشونوارن قوناغا لیلان ده 2A جه 2400 تا 2300 بریا زاینه و قوناغا لیلان ده 2B جه 2300 تا 2200 بریا زاینه تیده هبون. او جی همدمی سردما اکادی بو. چینن قوناغا یکمین پرچه یک جه آواهی که گوته تخمین کرن که استاتوی که اولی به دناو خوده و تحوینه. اف آواهی روبرا کولاندی هموی دنخومینه. دنیواوی ده دکه یک بلی جکل پیچان هبو. هر وها دنیواوی ده کورتکه که تجی هستوی مروبان و پیلکه که لهمبر ملیوی یه باشور هبو. لدردورا وی آواهی دیواره کی فره هبو. اود آواهی ده لروجهلاتی دکه اوده نمازن دیوارن وان سپی هبون. یک جوان اودهان تجیل بین شووتی بو. و لسر زمین اوده کدن کومک ججارن فخاری انگرس و سرکن رومن شپاخر آن برونز هبون. لیدچینن قوناغا دویم ده گول سر قوناغا یکم هاتبون بجه کرن دیوارن جگوران انگو بازل به پیوان جودا و به برفرهی 120 سانتیمتریان هبون. لسر وان دیوارن جگل بیچان 3 ریز و 4 ریز هبون. هر وها دوی قوناغی ده آواهی که جگل بیچان و دیوارن 3 ریز و فره هاتن دیتن. دو اوده پرچه فخاری دپکی نویسه و پارچه مهرک استونی جی هاتن دیتن. لنکوان جی کورتکه که بکوراهی 4 متریان کودبش انبار کرن رده هات بکار آنین هات خویا کرن. برای گوهرتن دیار این لسر آواهی اولی یا که هاتبو ودیتن پیشکتن دیروکی لدور بالا هاروی وویس کشاند.
گوت قوناغا دستپیکا درکتنا دولتی ji 2600 ta 2400 beriya zayînê de hatiye avakirin û heta qonaxa dewleta xwecihî ya bihêz ji 2400 ta 2300 beriya zayînê hatiye bikaranîn. Her wiha di qonaxa berfirehbûna desthilatdariya Akadî ji 2300 ta 2200 beriya zayînê de hatiye sererastkirin. Di vê beşê de holeke fêrbûna nivîsê ku di dawiya qonaxa Leylan di 2A 2300 beriya zayînê de hatiye damezrandin. Mîna vê holê li herêma Cizîrê tune ye. Avahiya rêvebertî ya Akadî ya Girs ku bêtirî 17 ode û holên vedgerin sedsala 23yan beriya zayînê di nava xwe de vedhewîne jî hatin dîtin. Avahiyeke din ku li gorî Harvey Weinstein ji ber bo welatên xwezayî netemamkirî bû jî hat dîtin. Di vê avahiyê de tenê 4 ode hebûn. Ev avahî vedgera pêvajoya navbera 2233 ta 2196 beriya zayînê. Ji ber ku Harvey Weinstein û şandeya wî netxwestin vê deverê ji hawirdor veqetînin, parçeyekî taybet ji xebatên lêgerîn û vedîtinên xwe ji herêmên hawirdor re destnîşan kirin. Ew jî bi xelekeke qasa wê 15 kîlometr. Ta ku karibin nêrîneke zelal li ser deverên kevin ên li herêmê pêşkêş bikin. Ev yek jî li ser çend qonaxan pêk anîn. Hejmara girên ku di qonaxa yekemîn de cihê xwe di vekolîn û vedîtinê de girtin 84 dever bûn. Encam jî wiha ne. 13 dever niştecihbûna diwan de vedgera qonaxa Leylan 3 ji 3300 ta 2700 beriya zayînê. 14 dever niştecihbûn diwan de vedgera qonaxa Leylan 2 ji 2500 ta 2100 beriya zayînê. 57 dever niştecihbûn diwan de vedgera qonaxa Leylan 1 ji 1900 ta 1700 beriya zayînê. Her wiha şandeyê du mijarên giring bi dest xistin. Ew jî ev in: nêzîkbûna hejmara deveran û wekheviya belavbûna wan a erdnîgarî derbarê her du qonaxên pêşîn di hezara sêyemîn beriya zayînê de. Cudahiyeke berbiçav a zêdebûna niştecihbûnê derbarê qonaxa dawî ji 1900 ta 1700 beriya zayînê. Li gorî Harvey Weinstein sedem ew e ku aramiyek derbarê qonaxa dawî li herêmê çêbû û ya herî ku sûd ji vê yekê dît, bajarê girê Leylan ku li ser rengê xwe bû. Lewra rûbera wê ji 15 hektarî gihaşt 9 hektarî. Pêre jî hejmara şêniyan ji 1500 gihaşt 5400 kesî. Li gorî Harvey Weinstein ev yek geşbûna aborî ya ku xwedespar de çandiniya bejî li bakurê Mezopotamyayê destnîşan dike. Şandeyê qonaxa duyemîn û sêyemîn ji lêgerîn û vedîtinê berdewam kir û di sala 1995 de şandeyê dikarî di çarçoveya erdnîgarî ya sînordar a projeyê 179 deverî ji hêla şûnwarî û dîrokî ve ji hev cuda bike. Ev hejmara mezin rêjeya zêdeya niştecihbûnê û pêşketina wê li herêmê navbera hezara pêncemîn beriya zayînê û 1700 beriya zayînê de destnîşan dike. Ew jî wiha ye: 49 dever ji serdemên Helef û Ubeyd hezara pêncemîn beriya zayînê. 8 dever ji serdema Ubeyd a dereng û serdema Orok a Zûyîn qonaxa Leylan 5 hezara çaremîn beriya zayînê. 7 dever ji serdema Orok a dereng qonaxa Leylan 4 ji 3000 ta 2900 beriya zayînê. 5 dever ji serdema Nînewaya pêncemîn a Zûyîn qonaxa Leylan 3 ji 2800 ta 2600 beriya zayînê. 11 dever ji serdema Nînewaya pêncemîn qonaxa Leylan 3 dî. 22 dever ji destpêkên serdema Akadî qonaxa Leylan 2 ji 2400 ta 2300 beriya zayînê. 13 dever ji dawiya serdema Akadî qonaxa Leylan 2 ji 2300 ta 2200 beriya zayînê. 64 dever ji serdema Babelî ya kevin qonaxa Leylan 1 ji 1900 ta 1700 beriya zayînê.
لدورا سلطان طلول لنوالا رد جی 3 کیلومتریان لباشور گری لیلان شانده لیگرینک شونواری پیک آنی. ده انجام ده شونوارن نشتجهگهن بچوک گوودگرن سردمن حلف و عبید هاتن دیتن. هر وها لدورا گری عید 14 کیلومتر و نیوان لروش آوای گری لیلان و کولینک پیک آنی. ده انجام ده گووانن گشبونا دوره دو قوناغا که گو همدما لیلان ده دوبی و لیلان سسیدی بو هاتن دیتن. نتنه وصا لبلی شانده گولا شورا یا روش آوایی گره قراسه و در دورا 15 کیلومتریان لباشور گره لیلان و کولین کرد. ده انجام ده گووانن پیک هاتنا گوهرتنه که جنشکا و ده آستا آوه و روشا دوردان ده هاتن ودیتن. لکولینرا زانستا روکن شونواری یا جزانینگاها هارفورد ویلما واترستروم برماهیان روکن گودبش جورین جگره لیلان ده هاتن ودیتن و کولین کرن. او جی دچین شونواری ین گوودگرن سردمانی نوایا پنجمین ده قوناغا لیلان سه بی و ای جسه 1000 تا 2700 بریازایینه. ده انجام ده هات خویا کرن گو گرنگترین جورین روکن گوده هاتن چاندن جهو گنم به دو جوریان و نیز و فاصولین شین بون. هر وها روکن بشاهی یندن. پشتی و کولین کرنا انجامن کورتکان و نرخاندنا ودیتن شونواری ین گریدایی هاوردورا گری لیلان جعالی زانایان و هاروی وویس توریه کنو دربار دیروکا حرمه و آوای نشتجهبونه لی هاروی وویس تخمین دکه گوروخاندنا پادیشاهی اکادی یا جنشکا و نش بر صدما ایریشن گوتیان ین ججیاین کردستان هاتبون و نجی جبر ایریشن آمورین جروش آوا هاتبون. لیبل جبر صدما درکتنا روشن اتمسفیری نو دداویا سردما اکادی لگلک هرمین جودا لپارتمین آسیا و افریقیای بو. کود انجام ده باران کم بون و زوابونک گشتی نمازل روش آوای آسیای چه بو. هر وها هرم روشهلات انگوینشی به تایبت ولاتن سوپارتو به باندور بون. جخوا نیشانن ویه که لگره لیلان لبر چاون که اف دور به تمامی در دورا سالا 2010 بریازایین ده والا بو. اف با ولاتا خوزایی بو صدما هلوشاندنا پادیشاهین گلک باجارین جزیر و باکور موزوپوتامیایی. هر وها خلکه جگند و باجاران بر به هرمین چاندنیه و ینکو خود سپارتن آوا چمن دجله و فراته و شاغن وان دا آفدانه ده کوچ بون. به ویه که جیانا وان و گوهری جیانا کوچریه. او جی لگوری مرجن جیانه. لوره هندک نشته جهگهمان. مینا اورکش لگره موزان. گوناوندا خوریان یا اولی بو و ناوندا خدای وان کومار بی بو. ده دستپیکا 1002 بریازایینه ده مرجن آو و هوای باش بون. و هم به هن خلق و گریان دشتن خابور و گره لیلان. شانده یا شونواری یا کولگره لیلان کار دکر هجمارک امازن جتب میخی دیتن. جهنگ و دوان ده هاتن دیتن جی اون. دهندر پرستگاه باکوری یا خودستون ورپیچایی. دهندر پرستگاه باشوری ده. دهندر کوشکا شاهی یا لپرچه روشهلات چباجیر. ده آواهی لباکور روشهلاتی باجار جیرین ده. دهندر آواهی ریوبرتی یا لگوشه باکور روش آوایی باجار جورین ده. ده آواهی قوتگر سردما اکادی ده. هجمارا دقین گوهاتن ودیتنجی در دورا 1305 تب و هجمارا کمازن آپارچیان. امدکارن واندابشی 5 شویان بکن. وکی چاوا پروفیسور فاروق اسماعیل دو پرتوکا خواه یا دربار شونوارن گره لیلان ده وشاند بو. پروفیسور فاروق اسماعیل جی دلگرین و کولاندنان ده لگل شانده یا شونواری هفکار بو. او گلک لکولینن گردایی گره لیلان بلاف کر بو. نمازه دقین میخی. یک دقین ریوبرتی آبوری او جی تومارن کارمندن کوشکا پادیشاهینه کوداهاتن کوشکه و هناردهن خرج کرنه یم پادیشاه و میوانان آن این بونهن اولی بلگت کرن. دو نامهن کو پادیشاه آن کارمندن پایا بلند دشاندن جباجارن هرما سیگوشه خابور، شنگال و جحلبه را
جبو هر سه پادشاهین لیلان موتیا کو در دور 1763 تا 1705 بریا زاین سروری کریه. تیل ابنو کو در دور 1749 تا 1735 بریا زاین سروری کریه و یکون آشر کو در دور 1734 تا 1728 بریا زاین سروری کریه. جوان نامه‌یان نامه پادشاه مرنشینا کردا آشتامار ادو ش پادشاه تیل ابنو را کو او وخوندی شاهیه که کربو. او نامه یکدن گودو پیان مردشاندن دا گو پیکرین خدایان جبو سوندخوارنا لپیشبری وان بینن. آنجی سمبولین وان جبو امزکرنا هف پیمانه که نافبرا دو پادشاهان ده. نامه یکدن شی هبو جا آیا آپون پادشاه شونا و وزیر وی سیبیلا جبو پادشاه تیل ابنو را. اف نامه گریدایی تفگرین لشکری ین گرنگ کو بسرکشیا اشکی عدد لحرما دشتا مردینه بو. سه هف پیمان سیاسی هجمارا وان 5 هف پیمان بون. دقین گلکی دریج و ودگرن پیواجویا نوبرا 1707 تا 1745 بریازایینه. 4 دقین لیسته پادشاه سومری ودگرن سال 1728 بریازایینه. 5 دقین هینبونه هجمارا وان هندک بو. جبو فیربونا نویسا میخی دهاتن بکار آنین. افدق به نویسا میخی یا کیتگری و سمبولی هاتبو نویساندن لزمان دقین ودیتی اکادی انگو بابلیا کون بو. جبرگو آموریان بلگین خواه به زمان خوی تایبت ننویساند بون. دقین گره لیلان گلک تشتین گرنگ و نو پیشکش کرن. نماز آگاهی دیروکی ین دربار قوناغا نافبرا هلوشینا پادشاهی ماری و هلوشینا شوبت انلیل نافبرا پیواجوین 1762 تا 1728 ده. هر وها برای وان دقان چاوانیا بلگکرنا ریوبرتی و تکلین درویین باجیر و زیدبونا خوریان لباجیر دست نشان دکن. برای وان دقان ها دیار کرن گو کسیم گوتی و کسکی لولو لباجیر هبون. لگل وان آگاهیان وان دقان آلی جیانا اولی یا باجیر و ناوین خداین جهرنگ وک آموری، اکادی و خوری و خدای کی خوجهی گو پرستناوی لحرم جزیر و شنگال بلا ببو دست نشان دکن. جوان خدانان بلیت ناگار بواتیا سرورا باجار ناگار خودی گرنگیک بو لدشتین خابوره ناونداوی باجار ناگار لگره براک بو. بلیت آپوم بواتیا سرورا ولاتین آپوم پرستگاه کویا تایبت لباجیر هبو. لگوری دقان جشنک تایبت بناوی الونوم هبو. اف جشن ده دستپیک آدم سالا زوستانه ده دهات لدارخستن. دوی جشنه ده پادشاه سردانا پرستگاه خود کر و قربانی او ندر پیشکش دکرن. دوی روژه ده گلک می دهات و خوارن و پادشاه می جه پادشاه هندن ردشان. ساگار و زارا ناوی هر دو پرچین کوچیای شنگال جوان پیکته تی تخمین کرن کویه یکمین یه بناوی ساگار بشه ناوندی یه مزن جیچیا دست نشان دکه. لیه دویمین پرچه بچوک گوش روش آوا حتا هره ماحوله دریج دکه و بناوی اشکفتا یه کردی تی ناس کرنه. لگره لیلان هجمارک هندک جمهر و هجمارک مزن جیچاپین مهران ده پرستگاه باکور، باشور و کوشکا روش هلاتی و دورندن این هاتن کولاندن جگر ده هاتن ودیتن. لسر هنان شوان نویس میخی و وینه هاتبون نقشاندن. اف مهر ودگرن پیواجوین دمی ین جهرنگ. مهرن ودگرن هزارا سیمین بریازاینه. ده داویا سردمانینوا یا پنجمین انگو قوناغا لیلان سسیدی 2605 تا 2500 بریازاینه. هن جوان به شیوه هندسی خیزگری و هنجی به شیوه دیداری خیزگری خودی دیمنن و خوارنامه لیخستنا موزیک ولیمه و آجال بیانی و کمار هفت سری وینه دو پشک آنجی آجالن خودی سترهن لحف هربلی آنجی بالنده چنگ دریشگری بون. هر وها برچه مهرکه گوودگر سردما اکادیا کون و ناوی خایا آپون یا کو بناوی صبرات ناسکرن لسر خیزگری هات ودیتن.
مهرên vedgerin hezara duyemîn beriya zayînê, bi taybet jî sed sala hîjdan beriya zayînê. Bi şêweyek ku di serdema Babilî ya kevin de bi nav û deng bû, hatibû çêkirin. Ev muhr xwedî çapeke fermî ya rêvebertî û xwedî wêneyên dulingên şipiya û pêşberî hev û yeke din bal kişandibû ser rewşa tevgera hin bûneweran bûn. Di vir de hunerwer dixwest qayîşkişandinê destnîşan bike. Hejmarek ji van mohran navên xwediyên wan an jî navên kes ne ku karmendên koşkê bûn vedhewandin. Her wiha navên serweran, xwedawend û deverên erdnîgarî jî vedhewandin. Birêya kolandin û vedîtinên li girê Leylan û derdora wê di derbarê arşîfa Marî, ango girê Herîrî 11 kîlometreyan bakur rojavayê bajarê Lbûkemal li ser çemê Feratê, arşîfa bajarê Aşnakum li girê Çaxirbazar, arşîfa bajarê Şuşra, koşûnwarên wê li girê Şemşara li ser çemê Zabêyê Jêrîn, li nêz gola Dokan li bakur rojavayê bajarê Slêmaniyê li başûrê Kurdistanê. Arşîfa bajarê Qetara girê Remmah 8 kîlometreyan li rojavayê Muslê. Şandeyê diyar kir ku navê girê Leylan yekevin Şubet Enlîl bû û paytexta padîşahê Amûrî Şemşî Eded bû. Şûnwarnas Huruda Ovanlîr jî li ser têkiliyên navbera her sê bajarên giring li deşta Xaburê, Waşokanî, Orkêş û Şubet Enlîl tekez kirin. Di arşîfa Marî de obereya bicihbûna padîşah li gel hejmarek ji serkêşên leşkerî yên mezin giringiya vî bajarî tê destnîşankirin, ji ber ku hêzeke leşkerî ya mezin li bajêr hebû. Deq jî navên padîşahên Şubet Enlîl destnîşan dikin. Ew jî ev in: Turumnetkî Zûzû, kurê Turumnetkî û Xaya Apûm, kurê Turumnetkî. Her wiha ev deq barê dikişîne ser pûtepêdana berpirsên bajêr bi avahî û saziyên sivîl û olî. Ev deq dibêjin ku Şubet Enlîl bi çandiniyê zengîn bû û gelek zevî û erd pêvegirêdayî bûn. Her wiha gelek zêr û zîv û perestgeheke xwedayê Aşûr lê hebûn. Ne tenê wiha, lêbelê Şubet Enlîl navendeke hînbûna mûzîkê bû. Şubet Enlîl navendeke aborî, siyasî û civakî bû. Arşîfa bajarê Eşnakum jî tekez dike ku têkiliyên aborî navbera wê û bajarê Şubet Enlîl de hebûn. Her wiha arşîfa bajarê Şuşra ku Şemşî Edo hewl dide hevpeymaniyeke hevkariyê pê re îmze bike. Li gel navê Şubet Enlîl du navên din girêdayî girê Leylan hene, ew jî Şexna û Apûm in. Navê Şexna di deqên li bajarên Marî, girê Leylan û Nagar hatiye destnîşankirin. Lê navê Apûm jî di deqên bajarê Marî û girê Leylan de hatiye destnîşankirin. Her wiha di belgeyên paytexta yekemîn a Hissîyan Kanîş, ango Kultepe 20 kîlometreyan bakur rojhilatê bajarê Qayserî nêzî riya ber bi Sîwas de. Di serdema Şemşî Eded navê Apûm li gel navê Şubet Enlîl dihat bikar anîn. Lê vê dawiyê navê Apûm li bajar û welêt hat kirin, ji ber ku girê Leylan navenda padîşahiya Apûm Axûrî bû. Navê Apûm herî dawî derdora 1728 ta 1727 beriya Zayînê hatiye bikar anîn. Ew jî di hin deqên ku dibêjin di vê salê de padîşah Semso Eylûna bi saya hêza goşxwedan Enlîl wergirt paytexta welatên Apûm bajarê Şexna hilweşan. Di vê pêvajoyê de herêmên Şengal û sêgoşeya Xaburê ji aliyê gelek padîşahan ve dihat desthilatkirin. Her yek ji wan xwedî statûyeke siyasî û serbixwe bû. Her wiha ji bo desthilatdariyê her di nava şer û pevçûnê de bûn.